Akamuvu ka mbere tugiye kwiga kakamuvu kagutya. Akamuvu. Hello my people, it's your boy BIG. Agarutse kubigisha, nje kubigisha utumuvu twa danje tumeze fresh. Niba nawe ukunda kubyina drill, kora subscribe, like, share and comment kugira ibi bintu bigere ku bantu bifuza kwiga kubyina iyi njyana nabo bakamenya ikintu twabarushije. Rero tujye kwiga aka dance keza cyane, keza bya hatari, kameze fresh, koroheje. Bese buri muntu wese yakwishimira kubona akajya mu duholi, ajya muri holi, ajya muri zira za danje ziba ziri kudunda zihuta. Every song you want akaboro kajyamo. Reka nze dutangirane n'aka ka dance ka gutya. Aka dance gatangira gutya. Ni kuri bwa move twakoze part 1 na part 2. Ujye kureba ni kuri za moves zona beretse, ubundi dukuremo kandi ka dance kameze fresh. Nunabonamo akantu gashya nako uraza kukiga. Let's go, let's get. Turatangira gutya. Akanara kaberetse ko kugira gutya. None iyo umaze kugakora uhita ushota imbere. Uhita ushota gusa. Ukubita gutya ugashota imbere, ugahita wunama, wamara kunama ukongera ugakubita gutya, ariko inyuma ugahuza amaboko wongeye gushota. Ukongera kunama ugahita ukubita gutya amaguru ukibirindura. Mwabonye? Wamara kwibirindura akaboro nyine kubita gutya ukibirindura, ugahita ukubita gutya na gutya. Warangiza ukagira ute? Ugakubita spider. Warangiza ugahita uhagarara ukamera nk'uwanaguye inkweto, ukongera ugakubita gutya. Iyo dance reka tuyikore. Iyo dance ni ya danje my people, ni ya danje. Let's get it. Boom. Big up. My people. Murabona kakaboro ari fresh man. Kakaboro ni danje nakabye. Nakadetse nyine ari imberetse kugira ngo mushaka nyine kujya tujyanisha fresh ari ukuntu utuntu wajye dukora fresh. Bese nko gukina pakomani. Ibintu byoroshye cyane bro, ibintu byoroshye cyane. Rero hano tujye kwiga utumuvu tubiri ntabwo tugoye. Akamuvu ka mbere tujye kwiga kakamuvu kagutya. Akamuvu iyo ugiye kugakora reka ngabereke mpagaze gutya ngo murakabona. Ufata akakaguru kawe, akaguru ukoresha, ukaza ukagakubita ku ivi gutya. Hano muri kubibona. Noneho ntabwo ujya imbere wawe, ako ushaka uburyo ku buryo uragenda mu ruhande gatoya kugira ngo uhite umanuka gutya, ugahita wikaraga. Utikaza utakamenyereye nabwo ushobora kuba, ariko akantu koroshye cyane kubita gutya, kubita wikaraga. Aka kabiri tugiye kwiga ni akamuvu kagutya. Akamuvu koroshye cyane ntabwo kagoye, ako nako kari mu tumuvu twiza twadanje twa drill turenze mwana. Gutya akamuvu koroshye kukugira gutya. Aka kaguru ukoresha ni kubanza, ukongera ugakubita gutya, ugahita uzuka ukagakubita hirya nawe kubibona, ukongera ukakagarura, ukongera ugasutama. Akamuvu koroshye, reka natwo tudukole.
kubona izi boro bidanje ni fresh man, ni fresh. Bo ushaka kutwiga wajya kureba part 1, part 2, iyi ni part 3. Ubundi nawe ukajya ukomeza ureba boro za danje. Aho ukajya ukora boro za danje. Ewana icyo cyazagira abandi zikakugira n'akamaro. Kora subscribe, like, share and comment. Komeza kubana mu zindi video za fresh. Let's go.